Тоқсунью сүйрбек кекүнүгер бейгин эхилекпит кенчери ясы садыгар көһөрүлле хылжар улустагы ясы саати тәчилерин кустовой семинардара буолла. Бу семинарга 2 хомстактан түбеттен маймагаттан ясы саати тәчилере келбиттер. Кустовой семинардары сарайын иддя хылжар намулуһун осколага киреннени нәгы тирилтелер инспектордара Черноградская Людмила Павловна. Манитеңе осколага киреннени нәгы тирилтелер психологтара Мария Гаврилевна Местникова, социальный педагог Федорова Тамара Романовна, Харитонова Раиса Ефимовна баллар. Семинар соцсерді 11 частан сағаланна, күн-күн олықпыт сайдан аяннан хер ол күрдік оғы тарихтелергер әме саңа методикалар өретілден олыққа киллерілден ехеллер. Семинар бастыкы чағығар итәчілер практическай ағаз занятияға подготовительный группаға народ өрәғіретін туйгуна Казмира Михайловна Васильева үппіт 90 таңқа егер анаммыт занятиятын көрділер. Казмира Михайловна бәрт интерегнейдік таңқа туымын оңыру бәрәдіктерін оғылырға көрдірді. Бұл практическай занятияға саңа өретілден әрәр нема комбинированный ден нема туттулунна. Ол әбетер 35 минуты егер үст-төт занятияны қолбан ұйтыққа сөбін көрдірді. Тыл занятията, математика, физо барыта қолбамыта көрдіріліне. Семинар 2 чағығар физическа занятияны көрділер, маннаме комбинированна нема туттулууда көхінне. Аэробика, музыка, үнкі хамсанылара келерілі біттірі көхінне. Семинар өйіс чағығар 2 хомустақ ясли саат музыкальный занятияға итәтчі, бейге бары билер улуспут мелодиха, хомусчута, ырығыта, Гаврил Гаврилевич Слепцов кәлін хомузотерапия нематын оғылырға итәтчілерге көрдірді. Гаврил Гаврилевич 17 сыл осколаға лөләбіт, қомуғынан идетеген жарықтамыта сүрбек 2 хыл болбуд. Білеген торой хомустаққа ясли саат музыканы занятиетін берер әбіт, онна хомуска оғылары өретиге жарықтанар. Хомузотерапияны өрәни тағынан келлерен өретен әреребит, енекетін хомус дорғанын нотаға түхерен азбуғаға орым ден саналақ, кені әтер хомустур оға бұруанқатын, астматын, келлеға еріттан онна босқолануан сөп, оға нербетін әмі әмтир ден әтер. Семинар түмігінен итәтчілер старт программа қайдақ үліға келдерілді бітін, терапевтик үттіліға ұтылығы семинардар түміктерінен бәй-бәйлерігер опыт атастастылар. Қатырттағы жетсақтығыр кустовой методической қолбын семинарға ұтылығы бұл семинарға келділер модут, бөттің, модут, түббе жетсақтырын итәтчілері онына Людмила Павловна Черноградская, улус Уйрагадитин дошкольный отделы методиха, Гаврил Гаврилевич Левцов, Дорог Мустах, детсадын музыкальный салаячта, Мария Гаврилевна Местникова, улус Уйрагадитин дошкольный тәрелтелерге психолога. Бүгінгі бігіге бұл семинар бітігер үгіз әлбәқ кәпсетейлер, хаңа әтейлер, сүрәйлер келділер. Центр болбопут 10 жыл болды. Центр бітігер психолог тақпыт, 2 социальный педагог тақпыт, методист тақпыт. Онан болана бігігі бұл бідіңгі кеп интернет сөпті бәхінлерімет оға сағатын итіллячылары қатшыдағаны соғық, қамнастағаны кәлбет. Ол енжа саңа барын бігігі кенерге үйреті, көрдері бұл еттақтырға бәбіт кәлемет семинары дәбіт. Онан болана бұл бүгін қатырық тағы кустовой қолбағық кәлемет әме семинарды ден кәлебет. Бігені бүгінгі сылбыт сұрып өткен мәніп. Біліңгі кәмге бігігі ұрықы қалыптан тассамыт оғыны саңалығы үйретияқ тәқпет. Онны тоқсырып тұрыттаққа бастағытынан дифференцированный подходтен оғыларда қаз видео сайттетінен көріммет, оға бәйт ұлғатынан көріммет, әт қанетіне сайттеті қайдағы демі көріммет, лишнас білгітіне биттәнілені ұйтық тақпыт. Ол енде бейді комплекстен өкнілері келедек тәқпет. Комплекстен ден болағына оғыларда 2 занятияны әбәтір үйі қолбамыз 5 минуттағы ұйтық тақпыт. Онтын ортығыт кәмге илінен кәмеге бейі бейділиян оғаны кітары бұл сайдбетінен көрімет әлбәқ олар ұйтық тақпыт.
İkinin bolana bihi elbette oğan oynadıqtaqpıt. Onu den bu bihi ödül bitnen oğa üler yirkeme bu oğa oynurugar bete inniki tuskula hayda bolaqtağın kini eldetten belenenen den. Edersiler o bu bolaqtır. Kola bir kız oğa Allah kola oynuyor bolağına bu kini kendiki iyi bu tuskulugar belenenen ülete barar. Ebeter bolağına bu kini olaqqa körüyte haydağı, oğlaqqa körüyte haydağı. Bu mana bartın oynayan kördüren kini atıla saydar saynağına oğa giyen öye haydar. Jo o yin bu bugün kelamet bihigi seminar batıgar bastagı çağının bihigi Россия verağın tuygunu akademiyer Mikhail Ağta dertani gördüğü tekkini bastagırından kin siyarmay götünen gitti dertini bağır gördüğü İkinin bollağını et kanıtın Sayınlarıga Akademiyer Mikhailovna Respublika taksıbıt programmağa kini öңörсөн bäde ülede hanemi saaftar bıgıtnan kesibite onun kini programmatnan bu Respublika jet saattara bartajartın allar onun kini me bugün saŋany kildere bu tu aerobikany onu baran bona et kanıtın saydığını müzikany bartın birge qoğulan ýypta. Bu iki çağının bollana bilgi psikolog bot ilden kem direktaniga oğulları hayda bätin bu oğu maykıt sübitin torun az bir joğun kutudaktaniqtağın teoriya bıgıtnan tepsiyaga ondan metodist Ksenia Filipovna Alexeyeva bilgin emi et kanıtın sayınları startin programı kirehçi Россияга onu bir kayda kilden sebi. Конечно, бартын биһи көйән килдер бәппит, манна ажаха ve оборудование надо. Odda bulur bu start programmatan tuğ çağınlığı sevin bu bihiyaga bugün kapsiyaga. An terapeutlere kutta ülaga emiye kayda sığanna yaqa kayda qaysqanan üladiya qayda sassane pedagoglar bit qaritonalar ese efimamına ona tamar armanan Fedorova bugün kapsiyaktara. Hitinlik bugün bir soğuk. Bugün dertaniga biye kawanna bu kelliler ikki komustaqtan öjüt bugünden ikki komustaqtan Gavrilevich Slipsov keller bir bas soğuk tuttat müzikani öyle hep kini bu estetik ötünden nahal olenin gitar okulda kinene bu eldak bätin ırılarda cesatın ajahay şügelik aframlayda bu kabarta nasyonalny öttünen kiren oğlan emiye o başka bir kolabor cesat boldu. Anne cesat sevgilisi Golyeva onun emiye biri ulus potra barsu ken tuttar yeterçiler bet Marian Delimna Protopopova onun Avgusta Stepanovna kelliler. Avgusta Stepanovna toğun testollar gün eldiyenin programı oluşturdu. On tuata bu narodne образование, журнал уже тахсан республиками тегин билдер. Оны бүгүн кинне деме бу хатырык дистатын кытта биссе көссе ту саңа барын эме көре бияга өчөтө келдилер. Хитинник биге бир үлөп кайската. Гаврил Гаврилович, bu komuza terapiye yeni kildirenlerken onu tuttun gerçeğine bilin. Tümün ben kuman dertemde hizmetçi oldu. Maktab otellikleri öğrenirken ben okumuş gibi öğrettim. Onun bana okumuş gibi öğretir. Sonra sonra otelliklerini yaptım. O bara ve okumuş hadiyenlere bazı bulduğuna onu okumuş gibi öğreten sebebi onunla okumuş o hakkı her bu vakta kini karakteri kini öyle hanatı hakkı testa usta okumuş bu vakta bitken devletten mekaniği onu okumuş gibi öğretetten akaslarını. Onun bir mete nahatlarına yolda onu tuşpa çöpçü tutanıyor diye koyuyor. Allah da anal konusunda da vallahi. Nyanan biremin ben onu okumuş diyorlar. İyi sanatın tümer, beledaktir, onun olsun eten kanun tebdikler. Tuğur okumuş terapiye gelinen jartan ama. Bu jartan bütün ücret ücretsiz bolla. Nyanan ben ayas okumuş terapiye o septe abicim ben benim onu uygahına gittim onu benim disapar pasayana müzikana direkt kumbarsın ona sağlıyım. Ona mertoğları ispisiyandan kumhuta hanan benim
Tünen emeriyinden, tomoruyundan emeriyaktanamın. Ondan onu hin. Sesakka dağına bıstağırlar yapar bitken. Kimi kadın tokumus tugam tiri diye takka. Komus kuyeme kolay habakağırların eti bronkanı, asmanı. Emtien sebebit onu tahnan onu komustatan kekelayan soğunun sebebit, bildirin soğunun sebebit. Ondan komus nahan avendikiler abi, ottan komus tüyeha uha durğana o orduk nirbe sistem etiger orduk kamil harabet kemiti mikral. Onluk tağına uydu bölge tiyem min komus terapiye diyen ispesani. Kinige datari kumarabın onu komus gibi yeter sürün yamalar diyen emekine bilemni mete. Onu tağının komus az bugata diyen komus stabilisaların da natasyalar kinige bilemni yaktağın. Ondan benim sami sürün sığılım diyen büyüş. Sınıfta oğustan adamı doğrular sığın takta diyen öğreniyem demografiya kilen ben bir şey kıraqsı bakka Sitar bu bir paslıqtan oldu bundan ben hiç bir saat dolar bu nesbette hayandağını bugüne kadar ben bu mesajı posobiyalar bu hayandağını bir şey katahattım diyeyim bana. Bu kadar bahibaların bu ilan sağlanan eder. 90 sürбет өт күнүгер төрөппүт комитета студент догорум диен оскола улахан класстарыгар алла студенттары кытта көрсүүхүү догордугуу бечерин кең программалан ытта. Бечерге 6 ягу студенттара келен кыттыныллар оолорго бейлерин өрөктерин туһунан кеңник оолорго билсииннерен сехерген бардылар. Ким хайдак туттарса хылжыбытыттан сагалан билигин үйренер иделерин кеңник сырдаттылар. Бечерге элбак актылар кепсеннилер, ол курдук төрөппүт комитетин председателя Татьяна Алексеевна Карамзина берт интерегенеддик студент сылларыттан кепсәді. Бу киэһэ күндү элдетинан өссө болла ветераннар советтарын чилене үле тыл ветерана Слепцова Ирина Антоновна эмие ол сагана сылыттан сагалан келер ытчакка кескилле ологу бааран туран оскола олоругар уона студенттарга бага санатын этти. Ортоскола администрациясын атыттан Людмила Лазаревна Дьяконова студент сылларыттан интерегене жүгенери оолорго кепсәте, уонна оолорго студенттарга үйректеригер кара маңнайгыттан кыһаллан үйренелеригер багарда. Бу киһэ ортосколага үйрүлээх сурах келле. Улустагы Амосовская агыларга бии осколаттан 11 Б класс үйренячите Лена Дьяконова доклада улуска биһиненен үйрүлээх быһыга майгыга грамота келбите туттарылынна. Бечер 2 чаһыгар оолар төт хамандагы хайдыһан көрдөг этаптарга күрәктестилер. Күрәктеһи түмүгүнен үрдүк баалы ыланнар студенттар хамандалара бастады.